Oz, ja, oggi è finalmente in lunch. Oggi c'è un chance di un flotter dreier. Ich war naturalmente in Buppel, Mur in Treus, Gettertjeuse, era un'istituzione seriosa, ne? Sex è mai un tema. Mai. Na, oggi vai per le Treus, Lidias, Bulidia. Grazie. Also, eben, schon vive il Grigione e Bugrazzo din Cap, se lo hanno udio da qua. Il Grigione festivesce un sassetz, giunge a ons Grigione. E per quels che viven so din Cap, Patrick de SpongeBob. La steila da mar con in IQ che risulta se dus de dome da proprio butien in lauter. Dome. Yes. Oh, pauper dome. Sai schon, ja fai un tic mal c'è con te de vos temps. Io vesele che ti provas de se fa sì un pau. Nova stazione de treno. C'è dina che qualche due essere proprio carin, scotti se das breia. Ma oggi vai a Buppertoi domet, ma vai per le festività de Ciuncenons Grigiun. Il Grigiun dà da tot in tot 2,9 milioni francs per quelle festività. Danese il fondo della Lotteria Nazionale, a quei cauina in a gesta con gli arrangiamenti e le opere con le quali si vengono fatti in Huras il Grigiun. Dentro altro viene diu in Atlas della Storia Grigiuna del 1524 toccanoz per 900.000 francs, lo dati in esposizione ambulante per 240.000 francs, lo viene sostenuto in gioco auditiv con Drax ad in Poetry Slam. Ok, a mera Aurigien va per in perdones cantunals. Also Origin servent il gioco auditiv ni il Poetry Slam, Chels project che mo in apardils in come in milions che reservai per arrangiaments ed ovres de teatr. Il restils danes va di reminenen reservas e comunicazione. Tot ein tot scodic 2,9 milions. Aber sto quel proprio essere, 2,9 milions per fare in hurra, Forse può meglio da questo forse ci sei io alla partizione da fonds dell'ospedale cantonale. Forse bene, ne? Ok, La stazione intensiva da fonds è schon salvata. Lui forse mettei da mettere dalla parte da nes, per meno temps, ne? L'amministrazione de finanze del Grigiun che ha un po' di radio da nes del canton, vestigiare non conto, ne? Ma chi pare che il Grigiun ha vonda da nes, le riserve crescono, ci sono. In quel caso, de Cobo, ci sai io, in una ronda röteli, ne? Per tutte le grigione e grigions. I dat 203 mili grigione e grigions, ne? In röteli c'è circa in shot, ne? Essen sie generose, prendin sie 4 centiliter shot, ne? Dat per tutte le grigione e grigions 812 mili centiliter röteli, ne? 8.120 liters. In liter röteli, also il normale de Kinci, costa in stizione da 35 francs, für jeslu 8.120 a 31, 284.200 francs. Ja, aber wissen Sie, ein Lunch da wenn die 2,9 Millionen. Cosa wissen Sie, Logometer in un zone de gut si so rein, per 56 francs il liter, dat questo wissen Sie ja una dina. Questo wissen Sie ja fa ga 4 per venire ils 2,9 milioni, Col risultato in una bella storna collettiva piantir Grigiù. Questo sta ben meglio che Poetry Slam, ni quei teatri de pup serion, ne? Ma se ricordavi la storia è ben importante per Cristiano. Quando noi ricordiamo la nostra storia, influenza con i vicini presenti. Questo è nazione. Scoif annualos in Russia, per esempio. Els territoris che nos occupain, so devono schon adina, tianus, schon adina. Quei argument de base, ne?
In tutte le epoche sono i posons ad ina puspei durau la storia per giustificare decisioni politiche. Also, bumo per espansioni de territori, cosa in Russia, aber schon ein Spezial per expansioni. Aber später. Come Montegè. Also, il Grigiun da 2,9 milioni per sia interpretazione della storia, planisce il Grigiun in espansione. Ja, also, il ministro der Kultur Grigiun, che aveva quel budget tirello, ja, non bene parole in la legge lo sono bucato in Putin. Ja, aber später, il Säckelmeister, il Grigiun, also qualcosa danese, ja, non in auto. Ja, come aveva il suo nome, also, ha schon nicht der in Putin, ha? Cerco dem Biacavels, a sport pari ekels, fetchen, ist dus mit ton intik, ha? Okay, ja, aber die Expansion volesse lui Grigiun fa. Ja, klar, ha? La Vuclina, jetzt era doch schon Nadine in a part du Grigiun, jetzt weinen sie, ne? Schon Nadine, per quella mainza usè, ne? I droits in sco. Ja, va in sco dirigenatsch. Ja, dirigenatsch, che ha combattuto durante il scombese alle tres lies. Quella avonde esperienza con le jaren. E con la Vuclina, weet je? Elle era nominata mijn venius mes wie in Vuclina. Poi, per quella era reverenda, en in vis persondere. El stava pied la vart protestante contro ils cattolics. Durant il mazzamento in Vuclina portaliani il Sacro Macello. Temps no che da 600 protestantes e protestanze venivano a credere ils cattolics. Ieri gianaccia podiumiccia. Sino qua al faccia vendeccia ed assassinau insieme con altri il signors cattolics Pompeius Planta, Tumliasca e Giuseppe Capol a Flem. Sento all'usco in sfacco e ne faccio carriera militare e sento mi da vart gli protestanti viti els cattolics al ci sono dominau da portare la pace e la terra delle tres ligias plus il re della Spagna ha restituito la Vuclina al Grigiun rispettivamente alle tres ligias come per via de Ieri genaccio, fosse il dreccio per da nuovo mai riconquistare la Vuclina. Tu morca, elle venius mes vil, 1639 quera. Aber se bugenaccio, ja se cilu? Na. Non si viene in cas, ogni fiasta per ciuncelons, che sono. Fiasta per sargodare la nostra storia. Aber in Sasset stressi nos geniang fa in Grand Brimbori ad Londra, ne? Minchio fon sadio che Grigione venius von daus sen in top pastira a Vazzarol. Questa proprio minchio fon. Also, se man schon de quera, e va della gassa de Vazzarol si per il monumento de Vazzarol oh, ha? Educazione schon sim via in scuola. A schoia saude qua, ne? In quel caso, se vessi nos io so calacula scho, ne? Che è il Radio Romansch con l'emissione Radio Scuola. Buonasera, cara scolares e car scolars. Vus udisats l'emissione Radio Scuola Problematica da Vazzarol, preparata da Franz Capeder Saluf. Ok. E tossa dat le bagn ceglie capitò. Il anno 1970 fis il ora maisto 500 tons siva da questa numnada leia a Vazzarol. Ils urmirans eren scuvusotters tots persvadis da questa chiosa e leven festivar gli anniversari da 500 tons leia a Vazzarol con una festa e se ricordar usceia an moda solemne da quel fac eroic. L'Unione Romanscha de Surmeir o face una instanza per la regenza grigiunga per domandarsi il sostegno an questa interpresa. La ricerca siva documents che nida faccia da prominenzi storicers è stata negativa. Quel vuol dire che els non beccato il document della legge perché siva sis deir mianc n'existigien tal. Oramai è da s'accordar che la legge da Vazzarol scu quel ci vagn an prandia e cartia an fina nossa na seia insomma ben nida an girada. Je solo a quei tommo smare quei come Vazzarol ni Vazzarols. Aber sil monument sta claramente scritto 1470 specchia. Lo vessen se je un geniang de festival chunchi annons ma bei
schon konnte 3 Sons. Also das wissen Sie schon fair, aber es steht jetzt in dem Monument. Was roll? Questo può essere che quello smara. Sin quel monumento che ha il reminenza viu vegni messi la piazza della Regenza nel 1874 per qualche knapp un contonza von era barjau di uquitor de stalles e casas che stavano in pais. Sin monumento de quel monumento sta diecala Lidia Grigio è venuta fondata il 1424 a Tron. E con il Tron sei naturalmente che quel nur d'auto che la sonja verdad. Die Volkstradition kennt als Gründungsstätte und Gründungsdatum des Grauen Bundes sozusagen einzig den Bundesschwur unter dem Ahornbaum zu Trun am 16. März 1424. Der Ahorn zu Trun, Iliji de Trun, hat im Bewusstsein des Volkes eine gewissermaßen unverhältnismäßige Berühmtheit erworben. Ja, unverhältnismäßig. Also, a Tronzo de Iliji, un ci son 6 ans, bomba 5 ans, con quelles 3 Liges de Pups, ne? Weniger glücklich sind Tore und Türme des Städtchens Ilans. Seine Stadtmauern hat noch nie jemand besungen. Und doch sind sie die wahren Kronzeugen der eigentlichen Gründung des Grauen Bundes. Ilans ist die Wiege des oberen oder Grauen Bundes, wie weit unten noch überzeugend zu begründen ist. La Lidia Grigio veniva fondata a Jon. Am 14. Februar 1395 versammelten sich in Ilans der Disentischer Abt Johannes von Ilans und die Gerichtsgemeinde Disentis, der Freiherr Ulrich Brunn von Rezüns mit seinen Leuten und Baron Albrecht von Saxe-Misox mit den Talleuten von Lugnetz, um ein Bündnis zu gegenseitigem Rechtsschutz zu schließen. Diesen Bund nannte man damals den Oberen Bund. Der Name Grauer Bund bürgerte sich erst im Verlaufe des 15. Jahrhunderts ein. Ja, in quel caso, solo quel tronzo di Iliji hat man eine schmare. Come montaggio che due delle 3 svards di obelischi la Piazza della Regenza, qui era ein fake news, nicht mehr die fake old. Tja, ils citats che nos vengono dire, quei è il reminente tots oder die Novre de Sur Felici Meissen, auch Senior, Amon, Signau, Morissen e Kumbel. Marcel 2001 e provetta durante ein ton historiker, auch Senior. Also ja, la Lidia Grigia, respektivamente la Lidia Sura, è venuta fondata il 1391 a Jon. A Trone la Lidia è venuta rinnovata, quasi 30 anni suenter sua fondazione, ed è ingrandita. Jompia, a Butron. Fucking Jon. Il Domen della Surselva. Domen des. Ok, forse un po' di, also, grad Domen. Già se Jon il Peneduz della Surselva. Ja, ja, in Kebab, tot. Aber so weißt du, ich bin ja minder. Jon è la Cina del Grigione, insomma. Ecco, è il documento per la prima Costituzione delle 3 Liges, è una sorta a test de nascença del Grigione, se vuol. Alla nascença, respektivamente, segnausa il documento venius il 23 de settembre 1924 a Jon. Ed è proprio a Vazzarol, in una pastira. Jon, puspei, Jon. E c'è probabile era grado il Maybach di donta per quella nascença. Per tutti che sanno che il Maybach je fi Jesus gau. Gau si per caché a bo TikTok. Aber ja, Contractspolitik important sco l'idiom ferm de las 3 liges. Bingen met ein bo contra haie sotto critics teneus in prau. Ma ja klar, ne. Qua fosse sto de pau practic, ne. Se ti mettes del po gemeine di un plaun, fin le je pletche, ne. E ja stand ja dine dustenele durant kin tierzen provelu de falle signatura senza de rompere trascola plema trastel por gemeine. Na, contracts van ze scoi sauda piuttosto se ne in Büro. Esche certe jaut, wohl creauter. Es ist kein Zufall, dass die Geburtsstunde unseres Landes, der Bundesbrief von 1291, hier in der Nähe auf dem Rütli, einer kleinen abgelegenen Wiese, beschlossen und beglaubigt wurde.
Un citat di anterior consigliere federal della Partita Popolare Svizzera Christoph Blocher. Il ha detto che in supply del primo durst il 2011 il pass del Gotthard. Ed è naturalmente un esempio per un'antica tradizione che vuole essere il rütlischke punct de nascenza della Confederazione. Aber... Ja, und? Stimmt nicht. La blondine Kau, che veso in tesco, che mica Häkkinen ves giù in miaz frase crede in Svizzera, è il storiker Thomas Meissen. Ja, ben, schon puspein Meissen, und er reduced in sich selber. Thomas Meissen ha il recht de Burgeis de Sumvich, wo steht Schizons in Wikipedia. Ma scioghe Thomas Meissen, professore de Historia all'Università de Heidelberg in Terra Tedesca. E per tutto quel de TikTok dentro vos che vois bu idea chica mica Häkkinen hai, era il meilleur. Mica Häkkinen era il meilleur pilot de Formule 1, che insomma x in gada da. E na, jeder bu forse Schumacher ni senne. Ma mir reis collets wesen orts. Tja, wenn man dir. Jetzt era la pride che il Senna ist gerade außen konnte. Also, il 2015 ha il pubblicato in codice che ha fatto un po' in hallo e le media svizzere, also il Senna, il Häkkinen, ma ben il Thomas Meissen che ha la moma che deriva dalla Finlandia, il Häkkinen. In suo codice contrastesce la storia, quella che viene acclamata als Pleits del primo durst, con le vere fontanes historiques. Der Rütli-Schwur hat es auch gar nicht gegeben. Da gibt es ja auch keinen Beleg dafür. Der Rütli-Schwur ist eine wunderbare Erfindung, die im Zusammenhang mit der Tellergeschichte und dann natürlich Schiller mit dem entsprechenden Text. Aber es gibt keinen Quellentext von einem Rütli-Schwur, sondern das ist... Aber kann das auch nicht irgendwie als Grundlage, dass das dort auch die Idee war, sich gegen Fremde zu richten? Es ist eine ganz falsche Vorstellung, dass man sich da als Verschwörer hat in der Nacht irgendwo zurückziehen und sich dort zusammentun gegen ihre Obrigkeit. Das sind Herrschaften gsi, in Schweiz Unterwald. Das sind kleinadlige, Grossbauern, reiche Leute, die haben sich treffen, die haben sich in Brunnen getroffen zum Beispiel, haben dort, es gibt durchaus Bünde, das ist klar, 1291, 1315. Das ist aber nichts Verschwörerisches gsi, das sind Staatsakte gsi, wenn Sie so wollen. Mama, ils tres confederai che venivano insieme in Prau e clandestin. Tu m'ho inventato. Era pia buil Rütli-Schwur, ma ben piuttosto stil. Teil 1. Der Rütli-Schwur. Finalmente vince die Läger, ne weh? Wie schon gesagt, es ist immer noch dunkel und feucht. Doch Stauffacher ward der Erste. Fürwahr, hier bin ich, Stauffacher, der Frühaufsteher. Hat jemand mich Leitermöbel gesehen? Hört, was meine Väter euch berichten. Jetzt habe ich es vergessen. Marcocello. Bialas memorias, ha? Telstar 1990, siacciano in Svizzera. Era Marco Rima und il darling de tuts. Tja, tempi passati. Forse che il lenderisti sul ciaua sciavano vosi in l'altra don vid la tiasta. In minti cas ben migliorament Marco Rima, ne ve. Et a propos Telstar, ne ve. Che Elko ha inventaus, jetzt san sie ja, ni? Ma klar, Guilherme Tell è una figura inventata del poeta Schiller. E in caso di quel poeta che viene per regola al Bugadin de Venedins, ci sono la Crugera e la Südostschweiz am Sonntag, also ci da quella insomma. Nie so Rox National, e in scadin caso vi news inventaus de din tudest. Okay. Scusate, non mai da ponderare a mince patriot della PPS che va per le vie con la camicia de Signuns, con Guilherme Tell, e vuol spedire o della Svizzera to qualche piastra che spaghettis. Ed insomma, quella camicia de Signuns è anche non altro che un hoodie de Pibaul, ne? Curios mo che quels delle camicie de Signuns hanno di bo proprio per quels hoodies. Forse wissen Sie un po' di fare parte dentro quelle due gruppi, forse con una pincha intervenzione modica. Aber eben, qu'il Tell ha inventato se non niente. Guilherme Tell ha un po' fantisem di un Schwab che faceva halbugenin, modesti, onorabel, salvadio delle montagne, che erogs de superiore. Ni? In diesem Buch wird den Gestalten Tells und Gesslers erstmals das Legendhafte genommen, ihre einstige Existenz bewiesen.
Dieses Buch zeigt den Weg vom Mythos zurück zur Realität, ohne dass diese an Symbolwert verliert. Es ist auch ein bedeutender Beitrag zur Gründungsgeschichte der Eidgenossenschaft und sollte deshalb in jedem Schweizer Haus einen Platz erhalten. Also, io vedo so mai viu en per casa quel codice. Ja, also in tel real fos jabi. Ma che les fontaunas che chanchen dil tel ein bu propi fontaunas che s'apprender talis qualis. Also, si meinst den als historikers sco Thomas Meissen. La fontana pil requenda tel della piveia fontana il codice alf de Sarnen. Scred a quel codice alf il scrivon de Unterwalden Hans Schrieber. Specie, il scrivon de Unterwalden an Schrieber. Quando scosti sfides, ci sei io in Metzle can Giri Metzger, ni Miradur Johnny Maurer, in intendant de theater Giovanni Tuliheli. Oh, toch weer. Kans de neser vegna origine minchon de dregge se eerste per fa dine al medem, ma ina gada en in natur ed ina gada buon in natur, ha? Non mi asperos. Also. Ja, aber il codice alf de Sarnen screts dil scrivon de Unterwalden ein buin document che racconta co io stauda letzte suches. Na, io inscriver con una intenzione politica. Hans Schrieber, ma vi per admonises contemporains d'ina pasculs austriacs. Il 1474, il codice alf deriva ual de quei temps, il 1474 hai nominadament in a page d'enter ils austriacs ed ils svizzers de letza gada. Tots eran en favor de quella page, de no quels det Unterwalden. Hans Schrieber era, nostra godain, il scarvon de Unterwalden. Tja. Ed el codice alf de Sarnen, sansa il reminenna und leger tot autras causas. Schriebers durchaus kreative schriftstellerische Leistung bestand darin, dass er verschiedene Anliegen und erzählerische Traditionen so verband, dass sie einen zusammenhängenden und verwobenen Sinn ergaben. Zuerst klärte er das Herkommen. Die Schweizer stammten aus Schweden, die Unterwaldner aus Rom. Das ist ein fos bien klar, ne? In ulteriore indizi che si tratta piuttosto di un'opera belletristica che di un'opera historiografa. Ai Kils Gessler, so dil requenda tel, erano in una famiglia de ministerials contemporanea de Schreiber pia dil tard quindijavel centenè e bo dil 1290. Et a propos 1290. Schins merabains in quel monument dat Altorf, also sil pedestal, scha lu sta lau 1307. 1307. Ja, boi, 1307. Quaion voleva in temps nominadamein, si meins per quels de duri, scola vera e sontia data della fondazione della Svizzera. Quai per quai che Egidius Ciudi in historica, sez historico del sedijavel centenè, aveva semplicemente fissato la data del 8 novembre 1307, scola data de nascenza della Svizzera. Ma hai dato a una data. Il 9 december 1315, col Patch federal de Brunnen. Qua fosse quel patch che sa di reminenco, quel del 1290, era il museum del Patch federale Schweiz. Also, quel patch del 1315 ha tenor i historikers schizon de pli paisa che quel del 1290 ni è quel del 1307. Il patch del 1315 si è denominato Vinius Renovaus, auto che celstus. Așa che da mai tre date de nascenza della Svizzera. In prem durst 1290, il Patch federal sul Rütli, si ha proprio dato la scia, il 12 novembre 1307, la data di Egidius Ciudi, nieba il 9 december 1315 col Patch federal de Brunnen. Also, tutto no, quando si interpretasce la storia, so es nus bia cat tre gades adon fa servolas rachetes. Jeder carta men po, ne? Ad el Grigiun, se vesse nus festival bumo il 1824, ma bene il 1470 co ons de fundazione. Nus de trono, quando dico, bo senza logezia, se voi ne co fa fiasta, festival in je minche cenons il 1424, in stedi il 1391. Ina fiasta extra.
Et fossi semplamein da festival minchia data possibile. Muss wissen repeter las fiestas reparter ils rötelis dil viners den zona ne chi da pils 2,9 milions francs in te meier so ja ne in quel cas in Maukan spezial in quel cas in viva sil grigiu